I ovaj puca. S ovim mogu da... Dođi sam ti ovdje. Ubili smo ga. Ima ih tu više, imamo i tamo gore nešto. A to se radi experience-a. Ubijamo. Radi experience-a. Koliko ima ovdje? Pa nisam mislio da ćemo ići da ubijemo nešto. Ja sam mislio opuštena igrica, nema stresa ono. Ali dobro, u suštini nije opasno. Ajoj. Dođimo ovamo bre. Nisam skočio sad. Jao, kako ću sad ovo da uradim? Čekajte. Op, ne mogu da preskočim. Ništa. Da li mogu ovako da se vratim? Ne mogu ovdje sad da se vratim, jao. Pa ništa, vidimo tu do... Ne znam šta ima ovdje dole. Pogodi me lik 2 puta, pojedi me. Ostavi smo na 2 srca. Srcata. Uništit ćemo ovo ovdje. I idemo dole. Mamica, stoji, sad ćeš ti... Kako da dugim sad? A ima mene može da gađa, logično. Ali više ne može. Vidi ovo gađa, ovo nisam znao. Uvijek smo ih ubili, ljudi moji. A ovdje mogu samo da preskočim. Mislim da mogu i da ih ubim. XP. Idemo dole, sve dublje i dublje upadamo, kako vidite. Ko je ovaj? Tu smo na nekoj šume planine, na mostu. Šta je breo? Neće sad da... Šta je ovo? Ljudi, šta se tu dešava? Dobili smo skill point. Moramo da uključimo kanta. Ne, dobili smo, nisam mogu da se penjamo gore. Ovdje. Dobre. To nam je trebalo. Okej. Baš opuštajući igra, stvarno vam mogu reći da ono, opustiš se dok igraš, nije kao ostale igrice, dobro, to su takve igrice naravno, BF3 ili tako ono, gdje je stres na svakom minutu, ono, baš ćete ubiti, ono, to se lepo opustiš, igraš. Opet ovi magarci, ali ima i ovdje ono, da te, što je ovo bilo? Save, da brate, moramo da saveujemo. Kako dobro odemo, sad mi ti gađaš, a ne gađaš. Kako je dobro sad, ovaj skill point nam je trebalo ba... Dobre. Kada mi moramo opet da se popnemo. I tako se to rešava. Ti iš opet da me gađaš, nećeš. Ne da me pogodiš, dobro. To ne mogu tu gore, mogu. Skačim gore, idemo. Jao, nisam te vidio. A ne može onako da se uhvati ovdje, iz nekih razloga nije teo, tebe ćemo da rohnemo. Ljudi, ostalo smo mi na jako malo health, opet si ti, maj, gore. Brate, pa ja moram da se savujem nekako, evo ga. Uši. Će likovi da me ojade ovdje. Možemo nešto otključamo, imam jedan, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Ajde, dođemo da otvorimo. Vidimo mapu gdje mi... Jao. Mi moramo tamo da stignemo, mi smo tek ovdje. Dobro, polako istražujemo mapu i to je to. Ovdje ima neko se kreće, vidjeli smo. Ajoj. Šta se ovdje dešava? A da, to je gore. Nećeš ti mene roknuti, mamicu ti tvoje. Kako da se poprema? Nisam ne vidio. Vidi kako ćemo da se popremo? Da, ovaj kamen vidi, to nisam ne vidio.
Hold shift. Shift. Alo bre. Gorega. Baš ludilo od igrice. Nisam mislio da će ovako biti dobro. Gledao sam gameplay, istina će gledao sam gameplay od 5 minuta da bi znao. Mislim, prvo nisam teo ni da snimim, pošto ne znaš kakva je igrica. Ali mogu da vam kažem, igrica sasvim okej. I preporučujem svakome da skine. Daj nam zezati, će biti ovakvih dijelova. Što ću sad dijelati? Ne! Ja, se zeznuo sad. Moram sve da odguram do ovdje, pa nemoj me zezati. Da ovaj će biti jedan od težih dijelova. Mamicu ti to je. Rekao sam da će biti jedan od težih dijelova. Ja i ne spavnujem me. Mislim spavnujem, ali ne spavnujem me tako da ne mogu drugi ništa da znam. Razumete što ću da kažem? Tako ne? Šta je sad? Gledaj ga. Da, imam ovog tu. To je to. Da, vrati, ja stiskam caps lock umjesto shifta. Ajde. Ovdje smo pokupili nešto, idemo gore. Rekoh, idemo gore. I morat ćemo sada da ovaj kamen koji se vidite ovdje, da odgramo skroz do kraja. Što će biti dosta teško. Ali idemo. Kako ću sad uraditi? Da, bit će dosta teško ljudi, ovo vidim sad već. Kako ću taj kamen uspjeti da odguram skroz do tamo, nije mi jasno. To je to. Dobro, ovaj kamen smo lako odgurali ovdje, tako. Da, ovo možda tu da pokupimo. Ne znam zašto me ne spavnuje tu gore gdje sam trkao, ali dobro. Da, moram da sevujem kad. To je to. Sad ću sačekati da ovaj brzo prođe ovdje. I guramo. Da mogu uništim ovo? Ne mogu. Ok, guraj. Neće opet uspjeti. Ne veze, ne veze. Pa kako bre ovo da uspijem? Pa samo ovako. Guraj, guraj. Pep, miša. Opet će me ovaj ubiti. Pa da, ovako ćemo to raditi. Ne! Da, neće uspjeti jer... Mislim, uspjet ću možda. Dobro, okej, okej. Ludilo, ovdje se na početku igre našli na takvom mjestu. Ne razumijem ovdje. A trebam da odgovorim ovaj kamen da bi mogli da skočim gore, to mi je jasno. Jao, šta radim, jao. A znate šta, a moram, ne mogu nikako drugačije. Ovo će opet tu. Jebo. Joj. Probleme s ovim, ne mogu da vidim. Šta radim ja? Ajde malo da se koncentrišemo na igru, pa da uspemo. Tako sam bio blizu prošli put. Aj! Ne mogu da pređem. Lele, koliko ćemo mi ovdje imati problema, sad tek ja vidim. Zašto ne mogu ovaj da ubijem ovdje? Možda mogu dole, je? Ne može. Dobro, ovo sad ako crknem, ej. Guraj!
A ne! Idemo dalje. Neću da katujem, da vidite koliko sam se sezao sad s ovim. Neću da katujem. Bilo napravljeno da baš ne možeš da Znate što, sad ću otići do tamo i preći ću samo tako, gledaj sad. Oho, pa kako ne mislite ja ovdje da pređemo? Ne mogu nikako gore da stignem. Ludilo. Ništa ljudi, znate šta, ovdje ćemo da stanemo. Ovdje ću ja da nastavim, ako bude gledanost, ako budete gledali, tu ćemo da nastavimo, tako da ostavite koji like. I mi se vidimo u sljedećem gameplayu, do tada veliki pozdrav!